clear tu le ngai thatu te chibai ka bu ka cheu tun tuma chuan Premier League game week som pathum na Manchester City Manchester United le Liverpool te match karon review don ani Manchester City lamtang hian tran masaber taila Manchester City hian Premier League game week som pathum na sithum sinin Leeds United an nea point thum hlutak an lo chuak ani he game hian Manchester City tan Phil Foden chuan goal ni akhunga goal khat dang hi Croatian defender Josko Vardiel khungani Mikhualam Leeds United goal ni te hi Dominic Calvert-Lewin le Manchester City striker Lucas Mecha te khung ani ve bokani first half Manchester City game atha em goal ni lai khungin an van nei tum ningat se goal thum emo goal li emo tal chu khung thei tur an ni Foden an tanga minute khat na leka goal aron khung hala Manchester City in bull an tran thale ni tun nai chu Foden aron khel tha thin khop maya a game a smooth in acha velia munom em Foden ni kan thria sang ni som ni pathum atanga som ni pali season Premier League player thabera thlan ani player thadang tam takan omlaya hetiang lo man adong thei kha athat zia a theina san zia ti fiatu ani amai ro chu season masa sang ni som ni pali tanga som ni panga ero base a phak lova lika goal sari chau khungin Manchester City lika pathumna ani puya season masalam mai ba ka tun season tirlama po Foden hian base ala phak zan lova chuti rual chuan hei season chen ve kan thleng chho dona Foden dik tak kha kan mu chho le tan ta nina langa English international hian in elna sang a game nung paruka te goal li le assist voi khat athok chuaka tina game hrim hi munoma playmaking lama hian a tho thlok hle ni tin Manchester City goal ni na hi Josko Vardiel khungani minute som ni pangana lut ani Manchester City lamin Sydney fine ma an hruaya first half goal dang kan mobile to lova 2-0 nin cholok man ani second half lama maktak main Manchester City game in base a phak lo an game kha che ani Leeds United head coach Daniel Farke Khan Manchester City lamkha striker patni Lucas Mecha le Dominic Calvert-Lewin te mangin anor ngam tlat meni Manchester City lamkha an mani khel mual Etihad Stadium a khelni ma se an tal buai mana duangin game and control theilova miss pass ni set tam ti swal neu kha an nga ni chu thilna a hong poi chu player ta in rin tok na a thiam pha Matthews Nunes le Josko Vardiel te ti swal mangin defensive error wangin Manchester City lamin goal ni an chua pha nge ani Manchester City goal ni na phei chu an striker Lucas Mecha khung ani Manchester City nan goal ni na an chua khan minute som sari don ari to nge ani Manchester City tan khan a hlo om tana amang an thlak tana a chan chu an game khan base a phak hlei theilova Sydney man hruai nu anin po thlak tira khatinga game a top ani vai chuan Manchester City tan khan a thang tlom thlak hle don ani ti chuan le chak turin alo bera goal khat dang an la khung belanga an game in base a phak lo nen City fan te kha an nual tan ani amaro chu injury time 90+1 Manchester City fachuam Manchester City fa parang kachak tun nairon form mai Phil Foden aron che hero le City goal thumna le chakna goal ni bok aron khunga goal thatakani Phil Foden goal kha in lo enlet ani chon goal thatak ani a ke man thiam veilam mangein Ryan Cherky ball cross adonga mun all space zongin ading lama akhal phei hreta defender patni abum zuya goal killer apet lutani kha goal lu theinan khan Foden kha tho hlok foka phuni season kalme ka Manchester City top scorer club goal som pakwalai mai khung to Haaland hi tun nai chu acha hlei theilova base a phak lova a game tu nung pathuma te goal khat ma akhung lo ani
Haaland a khel that lova goal khung lo chuan Manchester City hian chhantu an nei love kalo ti to thina tun tumai ro chhantu Phil Foden an nei ta a Haaland goal tel lo bua chak thei an ni zia aron lan tira chu Manchester City tan chuan thil lom takani Manchester City hi league a panina ni mekin point somni panga an hlo chuak to a an phak lo chun hi Arsenal ni in point nga lai main an la phak lova Manchester City hian club lian dangte ang thovin kumin kum top ma chu league a fixtures hau tak an nei to lova chu wangin title race atela champion an tum mani chuan season chapma thleng hi chu consistent taka ankal apoi modon ani season masalam ngai tu chuan Manchester City hian ma an sona amai ro chu anla consistent tok lo lai hi apoi thina Leeds United laka pokhan ani na taka chuan an che sual thelani Sydney Fire ma an hruai nuwa anin po thak tira Phil Foden an van nei thak takin 90+1 minute chakna goal aron khung hlo zok khani a chu wangin pepanau te hian pason na tur kong tam taka an la neya an hun kalta anga ro puinaram an chuang kai le du ni chuan tun aya nasa zuala an tran apoi mo a tun ai consistent zoka an kal angai ni Manchester United lam sei vele taila Manchester United hian Premier League game week som pathum na a khualmual Selhurst Park ka team tra Crystal Palace an ne a point thum hlutak an hlo chuak ani he game a hian Palace striker mateta chuan penalty spot atangin goal masaber hi khunga he goal hi minute som thum parukna a lut ani Manchester United goal ni te second half lama kan mu ve thunga minute som nga palina Joshua Zirkzee chuan an sipur aron suta minute som ruk pathum na Mason Mount an chakna goal khungin Man United an comeback moi hle ni season kalme ka Crystal Palace hi Premier League goal chhuat lember patnina an ni a an phak lo chun chu table pakhat na Arsenal chi an ni defender thatak tak Mark Gay te Chris Richards te Lacroix te ho an kola goalkeeper ani se Dean Henderson an nei boka an defense ya phui thin hle ni chu defense phui tak maya chuan Manchester United lamin goal ni an khunga nena an changa an fak omani chu ti rual chuan kha goal ni te kha in lo en ani chuan individual brilliance kan ti mimal che thatna player tuemo thiam big na that big na fin big na awanga lut ani a chu Manchester United captain Bruno Fernandes kha ani ta ne Manchester United goal ni luthei nan khan Bruno Fernandes a tho hlok tak zerani Manchester United goal ni te kha Joshua Zirkzee le Mason Mount te khungani a amaro chu asiam saktu a chhop suwa saktu kha Bruno Fernandes ani free kick atanga Zirkzee tana thataka ball vorlut tu kha Bruno Fernandes ani a kha goal lu thei chana khan Zirkzee po Bruno Fernandes ang thowa fakphu ani khatiang angle tight lutuk atanga apet lut chot thei kha apuya a finishing kha atoyani Zirkzee hian Premier League ka ni zathum somruk panga zet kum khat nuwa tina ri chu goal khung vele ta a alom pui om hle ni Palace ma a liga goal khung nu nun ber tum chu December ni khat sang ni som ni pali dei to kha ani a kha game a khan Manchester United lam chuan silifain Everton an sop nge ani tin Manchester United goal ni na Mason Mount goal ludana po khan team in Bruno Fernandes finna zar asova Mason Mount ni se ati tur thataka tin goal kila apet lut chata player patni te thodun na thatak kan hmoni Manchester United hi season masalam ta ngai tua chuan ma hi chuan sona amaro chu inconsistent tok lo lai hi poi thina kar masalama ni se an mani khel mol Old Trafford a ngai mai kim lo khel Everton khan ne lawa khatiang de kha poi ma khatiang game point thum lo chuana na game thal tuk chance thal tukate an hun thanei an pang tang kai lawa atlom zoka an tang le a khatiang kha poi thina ni amaro chu ti zong hian soi taila alomom zong an soi don ani chuan Manchester United hi an game nu nung pasaria vai khachi an tlom ani kan ti nge
alo mom lo zo kan soi ve do na ni ro chuan Manchester United hi an game nu nung palia te vai khat chia an chaka vai khat an chaka vai ni draw result an neya chumi om zia chu point som pahnih hlo chhuat theina tangin point nga chau an hlo chhuak ti na ni chu chu team lian tan chuan a thalo ani ama ro chu soile soi nu he Manchester United team hi season masalam te ngei tua chuan ma an sona chumi ti chiang tu chu an game nu nung pasaria vai khat chia an tlom lai hi ni game nu nung pasaria vai khat chia tlom hi eng ang team tan po result chia ani lo ani chu wangen he Manchester United team hian malam pan zela table chung lama lon chho zelan du ni chuan consistent taka ankal apoi modona tun season a Manchester United in European comparison an machon lova EFL Carabao Cup atangin ma takin an tlaboka tun din huna chuan in elna pakhat comparison pakhat Premier League a bak in sorbing na tur an nei lova ti chuan kalo soi to boka main Manchester United hian kumin kum top ma chu fixtures hau tak an nei lova in elna pakhat chau machon an ni boka chu wang he hun duam tak mai hi an din mun siam that nana an man thiam apoi mo don ani Liverpool lam sei vele taila Liverpool hian a zona game thum chung zet an tlom nuwa nena an chang vele ta a Premier League game week som pathum na sini fain khualmuala West Ham an ne a point thum hlutak an hlo chuak ani he game a hian Alexander Isak an minute somrukna ma hruaina goal a khunga hun top don injury time 90 plus 2 minute a Cody Gakpon goal ni na goal nu nung zok a khung ve bokani Alexander Isak chuan Liverpool tan Premier League a goal masaber a khung ve ta a alom pui om hle ni a goal kha in lo en let ani chuan class ngoya penalty box hung veilama tanga Cody Gakpo ball pass kha Isak hian goal lama apet ngala goal kill rata aluta striker thabik ani zia kharon pholang ani ball kalna kha aya lai shet ni se goalkeeper khan adangin arin oma first time shot anei ngalte a shot power te a placement avada chat na mun te engkim mei kha athafam kima striker class ani zia aron pholanga goal thatakani Isak hi kan hriat angin Liverpool azom du luata Newcastle United pre-season apo atel du lova a chuangei theinan tlap ho tu te anor ngat mene ti chuan le aman chungchanga Liverpool le Newcastle te anin rem ta nge a British club player laklu tober ni turin Alexander Isak hian sang ni somni panga ni pui transfer window in kharnia at on stelin pound makta duai za somthum lai main Newcastle atangin Liverpool azomane Swedish striker hian pre-season apman miolo wangin match fitness atla cham ema hliamin ati buai ve zo bok nen tun thlengin ama theina tak hi kan lap mulo ani ama ro chu Liverpool ta na a league game rukna goal khung ve ta a hei hian ama in rin tok na nasa zok a pengeyanga goal tam zok khung tura apui ngei po arin omane ti chuan le ka soitong khan Liverpool goal ni na hi Cody Gakpo khung ani a injury time 90 plus 2 minute lut ani goal ni na hi alut tlaya goal ni na lu kha chuan Liverpool lamtan khan thok khuaina tham ani a chan chu point thum an hlo chuak don ti kha a chiang to a that's forward Gakpo hian West Ham laka goal le assist a thok chuaka a khel tha ema season kalmeka league goal li le assist vai thum a thok chuak to boka tun din hmona Liverpool forward zinga form berani tin Liverpool ta na thillom tak ne ka hriat pakhat chu goal an chualo clean sheet an nei lai hi ni season kalmeka Liverpool defense a phui lo ema goal som ni khung to ma se goal som ni tho an chua to a league game som pathum an khel to atangin league game soma goal an chua game thuma chau clean sheet goal chua lo na an nei ni chu wangin khualmuala West Ham laka point thum an mu mai ba ka goal an chua mi lo shot on target an ma chon mi lo mai kha
Liverpool tan chuan thil lawm takani West Ham laka Liverpool starting 11 aron chua khan Arne Slot an maktak main Salah abensa Hugo Ekitike po abens bokani Sumiom Jesus season kalmeka Liverpool tana gol khung tamber patni te kha abens ani Salah aya Dominic Szoboszlai kan mu a right wing lama khel ma se Salah khel lo dan doin alai lama atal tama chu ba ka attract back na sa ni defense lam apui na sa a chang kha chuan Liverpool kha back 5 angin anin ven thei pha a chan chu Dominic Szoboszlai lo track back thin wang khani Szoboszlai hi tlaptan a tholok tak zeta Liverpool nu fual lai ber po ain pek nei aro pui ka ti position shan central midfield ate attacking midfield ate right back ang te point winger ang te point a khel kual na sa thei top a chua thina eng position a po khel se a khel chengai lo hi fak om lai ni eng poni se red sian khual muala West Ham an te point thum hlutak mai an hlo chuaka goal chua chu sai lo shot on target an ma chon mi lo lai te kha alom om lai chu ani red sian kuming kum top ma chu khual muala away Tottenham Hotspur an ma chon tur ba khi chu fixtures hau tak an nei big lova an ni point he hun hi tangkai tak an man thiam apoi mo don ani le Premier League table update Premier League table tharber hilo en lok taila pasarina le pariatna Manchester United le Liverpool te hian khelsom pathum atangin point som ni pakhat ve an hlo chuak to table lera khelsom pathum atanga point som thum hlo chuak to Arsenal hi chu anan phak lo do sheta amma ero chu point som ni panga muto table a pahnina ni mek Manchester City an phak lo na hi point li chau ani point li chu game ni vela chin fel thei thilani ti chuan Chelsea pathumna Chelsea an phak lo nei point thum chau ani boka point thum chu kan hriat angin game khata chin fel thei thilani wangin he Manchester United le Liverpool team hian table chunglama turin chance an nei thain ka hria thataka consistent taka an kal chho ni chuan nera an chang chho zel ani chuan kumin kum top ma ngei hian top 4 huanga omna chance an nei ka hria chu wa chuan consistent taka kal apoimo chho don ani le tun tumatan chuan kan du tok phot mai nga kan video te tha in ti ni chuan lo like kula kan channel in no subscribe bok don nia clear tu le ngai thatu te in zawai chunga thinlung takin lom thu kan soye hun man nuam vekole